بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مගේ سوالكي برنامجي نوديها وانا episode بلدونجندوا ألغنمنجي لغتي إمها أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مي برنامجي دي هراجيجي إكي كان كردوتي بيو ألغنمنجي لغتي أخونا أختم هيبلغا وفدي ديني سوال تكا جواب رو مقصدوغا فشيجين كوريدا برنامج mirege mi program ga salgonmanna waragina sual take libe faybawe wagutu tandimi warakun sual taka sheikh medur korwa jawab firwena wahaka nawala mirege program ga salgonak mi bayro dewani fayl sheikh muhammad ibrahim assalamu alaikum sheikh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. sheikh mirege mi fortama sual gotuga mi libe fa sual ki mi falastina waane goi minimum waane duwahe migotta kirti qur'anuga kandelifa eba oittoye algonu kaari mihaku bunye kirti qur'anuga ewahakata onnakama mi tedu wahakettoye بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا فلسطين كيرتي قرآن كوي واحد كسيدان بيان بفاي إنما يستا مينيمم أي قيامة علامة تهوجترين علامات أي كم يقول تبيس يهودين مسلمون نادم يدوج بدو هنقرامين هنگانه قيامة مجا كوريجا هنقراماga يهودين بالي بجندانه يهودين بالي بجندانه أدي هنقراماga ورجينا كرامة تبس فعل بجندانه عم قتجا مصحح هنقرامة تهوجا الله سبحانه وتعالى كرامة تفعل كربه أي هنقراماga ما دانوجا مجاهدونجا فاتلة ما دانوجا ثابت كرب متكا إكلانجا حضرتهم أن كمين أي كرامة أما هوريها إفدا هوريها هنقرامة تهجى بهوري إفدا كرامة تفعل وفا إيه هنقراماga سما فعلوان إيقطون غستب بسواه كدكانه إلى تواه كدكانه إيه هنقراماga إميون كنو فيلين إميون فيلن دوان باليوجين أدي هلاج فهت ونس هلا قوالا يا مسلم خلفي يهودي نقتله مسلم ميهاي ميوتي من نجفات يهودي كيف لا أهجتلو كلاش أمي هن كانوا في لين هم يكن إمي جاهك فهتو منوي إجاهم يكن غرقت وغاس إجاهو وردي يكون هدي فون نجاهن أي إجاهو جفاتو أمي هن في لين إجاه كيف وان إنما كي شجرة اليهود يهودي جاه إجاهو جفاتو إجاهنو دكانوا آك إجاهنو بناء مسلمين ميوتي من نجفاتو يهودي كي قتلوا كراشك دنگه gas miharo mihunge bahadda waragina eta Palestine terege gas hadda fi mihum miharo mihunnas enge haguramo ikkan adi ega hoga fahatu kan mihunna file ni embege marabba awra mihum hadda fi gasta enwas mi ba mihunna hame kanne enge menu kutai min nani gahaki yosema Allah ga makhluq tai e bagutu annam barne ge ta di gasta ka wana gotebes denge mihunge haguramo ikkan ge tiwe mihungi na kuram ge dani එගොත ෆලස්තීනු අදි මිනිමම් වාන කමංගෙ බෑ හදීස් ගා ඒ ගියාමත අලාමත් හුගේ තෙරේගා එම්මා එදෙන් කුර්ආනකු සීදා එගොතක ආයත ෆෙන්නා කන්නේ ෆලස්තීනු ගවා කෙන් හැම එකනි මස්ජිදුල් අක්සා ගවා කේනි ඉස්රා සූතු ගතායනි වාක සුබ්හානල්ලදි අස්රා බි අබ්දිහි ලයිලන් මිනල් මස්ජිදිල් හරාමි ඉලල් මස්ජිදිල් අක්සා الذي باركنا حوله دم فهرج إتنو استدلال كفان باركنا حوله إتان جبر هاي أنت من الله بركة اللي مسكتي حرام مسجد الأقصى تنو فهرج كم بس استدلال النجافان المري أكو دين على هونك سيدا هن استدلال إيجو تكن على هونك إيج فيني إنما سيدا بيت المقدس نوتا مسجد الأقصى نوتا فلسطين مينيمم بان كم كيت جروان وإيجو تك أسفيني هذا deme swalaki hitu daskorumunda kirite qur'anuge ba fenna gota kurimatiga wahattagen fardu namadu kurividanatoy ade fardu namad enno kurevene fenna gota baindagen ei bes dalila kun sabit wa kamennu adil meri mana kurava fardu namaduga egota balagen kiyo ei itru harakaten ei namaduga ekan kurun adi bes sahabi be kalege kibam bes adi
සලෆු සාලිහුන්ගේ තරෙන් බස් බේකලේ කිබන් සාබිත් වාකමෙන් නෝ ඒ ෆර්දු නමාදෙක්ග බලයන් කියම කීතු ගුරුවා එම ඒ මීහාගේ ඛුෂුව ඉත්තරිකම් බස් ගෙල්ලිගෙන් දාන්න නමාතු එච්චක බලයන් හුරගෙනගේ සමාලුකන් ඉන්නානි එයා කීතු ගුරුවානන් ඉන්නනි සමාලුකන් එම්ම නමාදකන්නු එවගුතුගේ ඉන්නානි සමාලුකම එම්ම ෆර්දු නමාදුග ගොත බලයන් කියවුන් හුද්ද එන්නුවානේ ෆර්දු නමාදුග ද සුන්නෙන් නමාතුග හුද්ද කුරව්වා ඉල්මෙරි සුන්නෙන් නමාතුග හුද්ද කුරව්වා ඒ දැන් දලීලෙන් එබයන් ආස්වා ඒ රමළුන් මහුගා ආයිෂ්තුග ෆානෝ එක් මනා මිනිවන් කුරව්වා ෆූරි අලේ ඒ zakwan ඒ කලියග ෆාන ඉමාමක බහට්ට වෑගෙන් එකමනා අද අංහිම් බේකබලුන් කොළ ජමා කුරව්වාගෙන් ජමාතුග තරාවිහ් නමාදු කුරව්වි zakwan කියවා විදාලවි බල්ලවෑගෙන් කීතු ගුරුවන් බල්ලවෑගෙන් අදි එකන් ඔතිහම අස්සාබ බේකලුන්ගේ තිරේක මෂහූර් වෙෆා එවස් බේකලකු එකමක ඉන්කාර කුරව්වා ෆෙන්නේ අල්ලාහ් නබියා විසකමක ඉන්කාරය නුකුරව්වා එම එකන් ඒ හුද්දකම එක්කම ගයති ෆාලවා බයම්වා ඒ සුන්නෙන් නමාතවුග ෆර්දු එවස් නමාදෙක්ග හුද්ද එන්නෝ කීතු ගුරුවන් බලයන් කියවම ආද හරි දෙම සුවාලකි online ko zakai dakkan nenge mihaya zakai dakkan jihenato ena අද මිහාර ඔන්ලයින් කො zakai දෙක්කුම් ආම් ගොතෙක්ග මිහාර තාරෆ ෆමිනන් ෆිත්රු zakai ෆිත්රු zakai දැන් ෆිත්රු zakat කි කොම් මෙහෙන් සීදා කණ්ඩ එඩිකම් බා මුස්සසා නු දෙක්කකස් මස්සලෙන් නෝයි කිය හම එනා ෆගීරකු හොදා ෆගීරක දිනිමයති කන් නිමිෆයති ෆගීරක හොදා එරහු තෙරේ වියස් අදි එහෙන් රහකුම් කමුග වියස් එනා ෆගීරක හොදා එනා එදෙන් ජෙමින් වරු ඒ 2.5 කිලෝග්‍රෑම් අරවරු හඬුනුවත ගොදන්නුවත කදුරු එබාවත ගෝවාමුගේ බාවතේ 2.5 කිලෝග්‍රෑම් අරවරු නොත 2.5 කිලෝග්‍රෑම් ගෝවාමුගේ බාවතකුන් එන නිරුනිමයති ෆුදෙෆේ කන්ත දැන් ආමුගොතෙක් zakai කොම්මෙ ගොතේ වියස් එබා zakatuගේ ඔෆිස් තවසේ බන්දු කුරේ බාස්ලෝ හයියතුවා zakai වාජිබුමුගේ වස් කුරීගා zakai wajibumani ramlom mahuge fahuduwahuge iro ossumu ramlom mahuge fahuduwahuge iro ossumu adi fitro zakai wajibu evi e wajibuge kuriga eba office tange ba bandu kureba emma den mihar metti den online ko zakai dekke go hama jassa famioti den ti denne ifadai bawar mi hunga bati bita kan kurannege mi adi khassa ko muskuli be fulun beeful nakadden neegene ane online ko dakka gina beeful naka ema emi hunden kinetto hadane komme gote sangro suwale emi hun hama mi dennai fadan fagira ko da farar teren fagira ko da fe shartu furiyama fagira ko da fa enage zakayen emi ka hawal kurima yoti kan nimifa ekan yoti nimifa komme hem muassasat dekkun lazimenno komme hem muassasat dekkun lazimenno hama fadan واجب zakai mudaluge zakai mudal zakai mustama ifada ekom me muassasa ek dekkom lazimenno ena hama shartu furi hama wa akid qur'an ge yani abbay bayan kurabba zakai beheni weringe terega abbay bayan kurabba feni egen bay ena ge zakai dinima yoti fudifa allah subhanahu wa ta'ala kan qabul kurabba wala emma ekom me muassasa dekkum ay lazimenno iki adi දෙම සවාලකි මිස්කිතුග මේ තිබ්බවා අයිහි මසක්කත බේ කමලු එබේ කමලුන්ගේ හයිදුගේ දුවස්වරගාවස් මිස්කිත වදේ මසක්කතුග උලවිධානතුවේ අද මිස්කිත එගොත්ත වනු මනාකමෙන් ඒ කබලු එදුවස්වර මිස්කිත වනු මනාවාන ඒ කමුග දලිල්තන් ආමවගෙන් වේ කමුග දලිල්තන් ආමවගෙන් වේ ei algon menna kannu bone zuri halatike ehen mihunge batibi ehma ega aslo hagigatuga miskituge masakkatuge miskitu masakkatu mihun nagairuga intizamen hama jehifa onnen jehene kamuga den miskin mi komi gotes dini kame ekan hama jassawa be fulun ekamuge intizamen hama jassa fotun ei wara muhimu kame igatuga ege terega anhim bekalahu kamuga wanama misale kam miskitu beru saaf kuru miskit beru
දැන් කොම්මේ ෆාර ඒ කඹලුන් නම් එදවස්වර ආමා ඒ කඹලුන් කන්නු කරෙන්තා ඒ කමා බෙහෙ ෆරායිත්තක රිපෝට් කුරාක තිමන්න එදවස්වර ආසියකේ ඒ දැන් ලදුවති කම ඒ කම බයා කුරා කන්නු කරෙම්ම ඒ ෆද නිසාමෙන් අලුගොන මෙන් ඉස්ලාමික ගවම මේ කොම්මේ ඉස්ලාමික ගවම කම වාතියේ ඒ ෆද නිසාමෙන් හවජස්සා හොතුන් ඒ වර මුහිම්ම කම ඒ ගතුවා ඒ කඹලුන් මිසාරක මිස්කිතු බේරු සාෆ් කුරුම් ෆිරහින් නුන්න එතර සාෆ් කුරුම්ගේ ෆුරසත් දිනු නුවත මිස්කිතුක මසක්කත් මි හුන්න අම ෆිරහිනු මුෂාලාලකස් මදෙන්නු ෆිරහිනු මුෂාලාලකෙ මදෙන්නු අම ෆිරහිනු නංගේ ෆුරසත් දිනු यार मी मक्का मदीना गवस में उन्ननि हमा मिस्की साफ कुरं नोवेन एव्वे सांगिना कुनुळे मिस्की साफ कुरा मुनि सम फिर हिनु तिबेनी ए मिस्की तकन वदवेनी ए गुतका hayatu wari anghina ka miski takan wadwe e dalile gotun aishatu ke fana dok allah nabi miski to en kom mesecce gennawang aishatu ke fana engevi dennevi den e ruga miskita e kamana e kotere kodai nan farda ku baki kolla wa finna den aishatu fana dalwana timanna miri hayatu ge halatu be dennevi kambulege ai pulakun nunan nu he hayatu wani manake ai pulumihen miskir teralla wafa ai pulung e tinege nenge wenen ho kamulege ai pulakunu ne hayatu wani maneki ai pulu egota hayatu wani ai pulakunu nen nunge etanun e dalile kurani hayatu ge dosru mihaya kan no devene ainge wakiguna wanen atakunun e kantam mi wani ki ema ai levidane miskitu ge tere ai miskitu ge tere wakun ena wani kinun tae ekare fane hadis kolwani kale kambulege wain kama kanwane ai pulo etere lavafa etinen gewma kunne kambulege wede wada inkama kanwane miskit tere aka emma e miskit tere komme gote vies e halatuga kabalunna miskit ge tere wanwa ki mana kame den misalaka zururi halaten nun hey e miskitu masakkat mi emi hun etam fola saaf kurami hun nun hey fola saaf kura miskit saaf kurang lu ne allah nabiya ge zaman go sanghena ekamaku ekamana wes wede wada inkama kannete e halata miskitu ge teriyaka miskitu ge beerwam ko ekamana saaf kurawani miskitu ge teriya egota wede wada gannawa kama kannen ege ekamana avahar wima ekamana gabrustan teriya allah nabiya karnama dos ko devvi e kalifana asabe kanunne engevi ekamana den ade gamu mi ekawati e kalifana yer ares komplex ulu viduas kolengei ekali fana dem miskita nikuma wada genne gira ko kamana fene wada no gatima asabe kana swal korbi ko ba he miski saaf kurang lo ang kamana denne ye kamana niya je niya mati wanna men kamana fastan lafi mo denne vitiman kali fana nenge wiki benge denne vide kamana adage nangola adage be kamala kawati veden kali fana timanna men takulife jassabang hiplano yeti manna එහෙම වෙන්නේ කයි ෆාන්නේ ඉතින් මේ කමනාගේ මහානති මං කයි ෆාන් දක්කවාශ දැන් ඒ ගබරුස්ථාන තෙරිය වෙද වඩාගෙන් එතා ගබරුස්ථාන තෙරේක සපහත් වෑෆා එකයි ෆාන කර්ණමාද කුරවෙන ගබරුස්ථාන තෙරේක ඒ රුකුව සජිදෙන් වාතිවේ එනමාද කි රුකුව සජිදෙන් වානමාද කවාතිවේ කර්ණමාද කුරවෙන ගබරුස්ථාන තෙරේක ඒ අලමුණ ඒවා කම දන්නා වැලි පහරෙක්ක බේෆ්ලො කොහි ප්ලන් අරා ෆාන මේ නමාද කුරවේ හිය ගබරුස්ථාන තෙරේක karnamad kiye namad denno anekotaka mi alugona mi kuran namad fadain namad denno ei kiye kamaku den nam e namad bes ki fara ibahu geni hama salat ini kamaku e namad ki am namad fada namad denno e rukwa sajidani nati wen kamu e namad kurawene gabrustan terega emma mitanga bes ya e anghin kamana e miskituge teriya bede wada gannawa kama kannen aswe emma e kantan alugona men jehena igatuga balan e kama behe faraitakun e wazifa deiruga e kambalunnan edwaswaruga nuwadeve kahala miskitan nuwade ekan kurave kahala nisamen onnan jehen ehennuniya e wazifa de jeheni firhinunna ade demme swalaki mastuwa icche beenun kon ole mihun lavwa masikke kurwa emihunna ujurainves emihunna de ujurainves emihun beenu kurani mastumakkan ige haluga emihun lavwa masikke kurwa emihunna ujura dinumaki e konkala kametto ade ena emiha lavwa masakkai ena kurwa fikamuga vejjiya ena ujura denje ene
ei adiena komme kama kabbenun kuri kamu gavias ei enage massaleng ei mihar mitanga tafatu ehidinuma masakke kurima ujura dinuma masakke kurima ujura dinuma enage haggen ei ujura ei enage haggen ei ujura ki ena masakke koddini ma ei ujura denji ene ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kula rafani ujura masai kurami ha enage ga ngari ngadum dahi kumga kuri ga enage masakkatu ujura deshe ema masakkatu ujura denji ene enage hagga kawatiwe eden de tin maslen no ei ki ena komme kamek kuriyakas andaliyakas adiya gos en faafe kuri kamu gaviya se faasa gos komme kamek kuriya se enage ujura enage haggen ei yakan enakan hura masakke kuri mihakan hura henne rene ena enelva masakke kuruwa fita masakke kuruwa fi ema masakke kurwima ena jihene enage ujura de komme gote bias ena adi engunas ena timanna mi de ujura ena haradu qurani mastuata ke chare kan engunu kamu gaviya se ena yang enage ujura denje dengoti misalaka ehidino misalaka dati begen ena as ehiyakan edifane ehidigen noane fadamiyaka eba engemi ehidi fiya ena beno qur'an mi kamakka ehi egota fasa digen noane mar ege sebe rangal goy komme gote biase ihsan teriuma ki okkamen ei adi ena ki gos mi ekkamu gavias nama kafir mi habas ihsan terive vene ihsan teri wunge oti angava ihsan teri wange oti angava fa ena kita menu ba mi ekkamu gavias ekamako fada no ba kamen ena kurakan jagin wa kamu gavijja ihsan teri veve ena itur goittan wonna misalkan ena kari ehidane konkame kurang hela arti benum mani dengana bunarata amerika mekke මොනම එකං කොද්දියනාය ෆයසාතන් නුදී එකං කොද්දියනාය යති ihsan teri veifa maqsad was puriyamavi enan ehi was devijje ihsan teri was veijje ema huriya kamen otini mi fa e hisabo misalaka miya kwas dan ehi yakan eden muna parati wanna ke darin tabbando ha ganeken e darin nabbenum wa echi gannana mi ne veni echi den enan ehi dana ko wonji sitto beenum mani den echi ena gos kane devidana mi har den mi masalagas misalaka bay be flong hitan arafane mi bay mastuata kiti ben kura bay kudin eba ule egotan echi hoda waragina mi hun eba ule dini helun teri mi hun emi hun mi kodda kura kama ki egota hadani echi gane fami deni dini ma mi mastuata kiti mi ben kura kudin anekka ehem fihara ekak gos nuaguga eba vikka echi vikka gama ena benun dari kolo e dari kolo hoda mi hun eba ule anekka mීගදෙන් එම්මේ බොඩ මස්සලේ කීමි මොජිතමවග මි නුබාකන් තකන් එහිවා මි හුන්නේ ගිනයි ඒකන් තක බොරබොර මි මස්තුවාත කෙති බේනු කුරා කුදින් එකහලේ චීෆෑන් ආමා මි අන ෆිහාරාගෙන්න මීහා ඒනං එබෙන්ගේ මීනා මි චීකොලේනක මස්සලා එහෙන්නුනි වගන්නගයන්කන් එයි එහෙන්නුනියා මි කාරේ කොම්මස් මස්සලෙන් උලේනක දැන් එමිහුන් නුවානෙන්නු ඒ නුවුග එච්චි කනගෙන්න එයි හැම නුබාකන් තකන් එහි තෙරිවුගේ යදි බයෙන් මිහුන් එබතිවි mujtamauga fada taketi hama emihun lavva tantanam wakkan kuruwagen ganna mihun ebawle mujtamauga adi bayen mihun hama dini helum terikan huri mihun dini kandata enge mihun minuba jarima enge bara gane eba adi mimis mihun khala kudin etibe tantanuga beenum wa ichegwa kami bunani den alongona mihun de khabaroni efada bayen mihun efada kudin mastuata ke tibena kura kudin tibe thanek gami bunani miveni icchetti manna warabbe no befamili agiyatuga siguna lembidini kudinna eti tanakum waganna gayengen stere timanna gannana meti demmi kudin e gotan e hadani e mihun e betibi ujtamauge ege mihun hama ecchi ganna mihun nubakam podu wegam bakam Allah kitu qur'anuge oti angawa fekam mana kurabba feti wata'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan tiabamion heokantata kara taqwaag maccan ekak wanakan ehi teriwashe wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan faafaag maccara aniyaver kamat tiabamion konakan ehi terinuwashe nubakantata ehi terinuwashe nubakantata kare ehi teriwani nubakantata kan ehi teruna Allah tikidu qur'anu mana kurabba fekanta faalawegen nubakamak ehi teriwani emihon nange emihon atun e nuga gatu mimihonge dahiweti kam kurakantata mi faafa itura bodwegen daane bami ekkama kimihunge ittakiච්ච dahiweti un anekkama ki mimihunge mi amaluge sababun
සබබෙන් එයිමි කුදින් අනේ තන්තන වක්කම් කුරුම්ගේ වෙස් ඒ මිමිහුණගේ බැංගේ මෙවැනි එවැනි මියක් මුන්නාරක මිච්චි ගන්නා යගියනු වෙස් ඒ තිමන්න වෙන එන වික්කෑලේ වෙනක දැන් එමිහුන් ඇතිබෙනම එකම හුස්වගෙන් හැම ඒ ගොත ගෙන්න නොවුග ඒ ගන්නනි එච්චේ මස්තුවාතක තිබෙන කුරා කුදින්ගේ අතුන් ඒ කිහා පොඩු ජරීමායෙන් එයි ඒ ගොත ෆිහාර තකුන්නා තන්තන වක්කම් කොග්ගෙන් කුදින් මි ගෙන්නනි කාලේ එච්චි ගෙනාම මිමිහුන් මි ගණලනි නොවුග අගොහියක මී වරන් නුබෑ කමෙන් හයිගතුවා ඒ ගොත කන්තක් කො දැන් මිසාක ශරීයතු ගෝති කින මිෆද මස්තුවාතක තිබෙන කුරා කුජ්ජම් ගොස් බෑ කමි වික්කාලි මිහෙග්ගේ මුදා නොවුගා ඒ මුදලුගේ වෙරි ෆරාතන් ඒති ෆෙනුනි ෆෙනජ්ජා එන අතුන් ඒති අතුලේ වේන එනගේ අතුන්ගේ අතුලේ වේන අනෙක් කමා බේ මුස්සසාත මෙදුවරි කොග්ගෙන්නම වෙසේනගේ අතුන් ඒති අතුලේ වේන දැන් ඒනනු ජිහනේ නකල්ලා හරි දෙක ඒ මුදලුගේ වෙරි ෆරාතන් මු තියනේ නා කාඹරලා හරි දෙක දැන් ඒන තුමන් ජියනි මස්තුවාතක ති බේනුන් කුරි එනගේ වික්කිමි හපා කුදින් ෆාතොන් දැන් දිනියා දින්නු දිනියා නුදි මීනා තුන් ඒති අතුලේ වේන මුදලුගේ වෙරි ෆරාත ඒ ශරියතුගේ අංගවෑ ෆොයි ගොයි ඒ මුදලුගේ වෙරි ෆරාතයන් හග්ගම් බොඩි රසෝදස් මදිස් කුරබන් මුදලුගේ වෙරි ෆරාතේ ගොත ඒ මුදලුගේ වෙරි ෆරාත ඒ ගොත මිහු ගනේ ෆොබ්බ මි ෆෙනුනි එනගේ අතුන් එනගේ මුදා ෆෙනජ මුදලුගේ වෙරි ෆරාතේ හග්ගකම් බොඩි එනන් අතුලේ වෙන දැන් ඒන තුන් ජීනේ මස්තුවාතක වෙන කුරි කුජ්ජාෆාතොන් එන යන්ගේ වික්කි අගු එනත් මෙහර තිමන්න තුන් ඒ තිංගජ්ජේම කාලේ තිවන්නගේ ලාරි අඹරදේර ගින පාරකන්නු ලිබේනතා එන ගෙල්ලුන්ගේ විහිසාව ඒ ගොත මුස්සසාත තංකලන් හර්දනා වෙච්ච කමක වෙච්චියා මේ මිහුන්නකන්ගේ ගොතක කන්තකෙන් නුකුර වේන යම ගොස් අතුලේ වේන මිහුන් අතුන් ඒ ගොත ෆෙනෙජ්ජියා දැන් මිෆද මිහුන් තිබේති වෙනු බෑකන්ද තබ්බොඩ ෆෙතුරෙනි මුජි තමව තවුගා එයේ ෆද මස්තුවාතක තිබෙන කුරා කුදින්න බරබොඩ හිව්වර කව්වෙගෙන්ද මිහුන් බරබොඩ එහිතරකම කව්වෙගෙන්ගේ බදේ මිෆද මිහුන්ගේ සවබොන් අද මීගේ ගින මිහුන්න කියම මුනා හැම මිකන් එගේ මිහුන් නෑ මී නුබෑකමක් එගේ හුරේකන් කුරනේ එගේ හුරේ අධියකන් කුරීමා ෆාෆ බොඩුවගෙන් දාන අසා බොඩුවගෙන් දාන අයතු ආද දැන් ෂේ මෙයාරෝ මී ඉෆද අමල්තම් මී හුරා මී හොඳත් මෙයාරෝ මී එමී හොන්න කණ්ඩේලිගෙන් එගේ හුරේ වක්කම් කොග්ගෙන් ගෙන්නෙච්චි මී ගන්නනි දත්තෝ එම වක්කමුගේ බෑවරින්ගේ තෙරියම සෙමිහුන් බහිමෙන එහෙම මී උසූලුම් බලායරුග මී මුජුතම ෆසාද කුරා මීහුන්ගේ තෙරිය එමිහුන් වන්නනතෝ යලොන අද මිහාර එමිහුන්ගේ හිස්සාවස් ඔන්නානේ ඒක එකමකු දැන් ඒක අදබුත තෆාතුවගෙන් දානතා මිහාර ඒක මස්සල බලා ෆරායිත්තකුන් ඒක එකමුග එම්මෙ බොඩක් බෑවරිවා මිහුන්නා ඒක දරුන් බෑවරිවා මිහුන්නා ඒක අදබුගේ ගොතුන් තෆාතු කුරවේන අදබ ගොතුන් තෆාතු කුරවේන දැන් මුජිතමන් ඒ නුරක්කා තෙරිකම් බොඩුවා මිහුන් මුජිතමන් ඒ මිහුන්ගේ නුරක්කා තෙරිකම් බොඩුවා මිහුන් එමිහුන් මුජිතමවග තිබුන් හග්ගුවගෙන් නොවේ හයිගතුව මිහුන්ගේ තෙරේක කියා බොඩු මිහුන්න කියා බොඩු ගෙල්ලුවෙන් මිහුන් නාහුර මිහුන්ගේ මුදලා මිහුන්ගේ නෆ්සා මිගොතක් ගොස් හුරිහා එච්චක ගෙදොරා හුරිහා එච්චක මිහුන්ගේ ෆරාතුන් ගෙල්ලුන් එෆද මිහුන්න කියේ ගුරුආනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අංගවා හොති ඒ මුජිතමවග මිහුන්ගේ තෙරේක දිරි උළුන් හග්ගුවගෙන් බබය නූනේ මිහුන්නකි එමිහුන්න එම්මෙ ගදෆද අසාබ් එමි දුනියවි ගොතුන් එම්මෙ ගදෆද උගූබා එක්කඩලි ෆෝති එබෑනි ඒ මුජිතම ෆසාද කුරාමි උන්නා මිහුන්ගේ තෙරේක බිරුවරිකන් උපද්දා ඒ ගොතක් කන්දක් කුරාමි උන්නා ඒ කීර්ති කුර්ආනුග තේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ආයිබා වලබා ෆේකම ගුලිකින් ඉන්නමා ජසාඋල් ලදීන යුහාරිබුන අල්ලාහ ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إميهم جزايتي ترتيب بيا قرآن إما فرتم أن يقتلوا بمتي فساد قرآن هم جزاء أن يقتلوا إميهم قتلوا قرآن كودي كودي قرآن قتلوا قرآن إميهم قد فدا عقوبات التاي كودي كودي قرآن قتلوا قرآن إميهم أن يقتلوا أو يصلبون تصليبا نجمع أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نوتيمهم كيف خلاف كندومه كناتو أي كنال فيها واتو فا كناتو واتو أي كنال فيها كناتو فا يقول أي فا خلاف كندومه أو ينفوا من الأرض نوتا إيرهم بير كرمينا إهن ركن أروادو مينا إيه مجتمع وجينا بحتاج نوانه إيه مجتمع එෆද උගූබාතෙන් මෙති දුනියවි ගොතුන් එබෑමි හුනක් කඩේටි ෆසවක කිමි හුන්ගේ තෙරේ කිනංග මෙ හුන් දිරි උලේනි මි හුනක් කිහා බොඩු ගෙල්ලුමෙ මුරිහා ගොතකුම් බෙදි කමක වියස් දැන් එමි හුන් නුරක්කා තෙරකම් බොඩු බය මුදි තමා මි හුනක හින්හම ජෙකන් දිරි නුලේ වෙන එමි හුන් තිබ්බයි
huriha ko takun gellume emma emi humna wara gadafada ugu bay meti dini gotun kanda edifa dini gotun kanda edifa emma mi wara boda vistan je kan datta mi matiga fasada kurma kiyen ba kan bodo yom ba kan ade deme swalaki mahshar umuge kurin miharus swarugega bayaku tibene to Maryam ge faanu miharus swarugega wakama buna adu ahafawati saaf kolla dannawali miswal adi evves miha ko swarge kannu ade adi naraka ekves adi evves miha kunu ade emme heolafa alon ei nabi be kalun na rasul be kalun e be kalun be sadi hama tibbe barzahu ga alamuga ei qiyamata dunia detere gawa fardaenge e barzahaki ei etanga emmen heda kuran jena e maqam khadatto kuran jena huriha emmen e maqam fahuga den dunia qiyamai vima den yoti swarugya naraka qiyamai duwahuga swarugya naraka innani etan heddei fahuri swarugya seddei fahuri adi naraka bes hama heddei fahuri hama ekani etanga swarugega miharus tibi bayaki ei hurul ainu ga batibbe etanga etanan Allah khasa kurabba hadda fati kabalun takengei e kabalun ga batibbe swarugega ama intizar ge tibbebi ane swarga wanna fihinu na intizar kurabbagen e kabalun etanga batibbebi e kamako swarga kan adi vesmiya kuno ade adam alayhis salam hadda fa adam alayhis salam Allah levi swarga وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام هدوا الله دي كبرنا آدم فانا حواء فانا هدوا فدي كبرنا وحي كربي يا آدم خليك فانا دي خليك فانا أمي كبرنا دي كبرنا سورك أولو ممكن دواش دي أولو ممكن دواش adi beenum baraka tanawaskama ko swarugem beenum tanakum farikluwa haddawash dekamaru ekama migaha kari wada yanoganwa imtihan ekkatere levvevi egas khassa wegenne vesnu ama ekane adam alayhis salam Allah kiyaman teriveto bellewma imtihan kallevvi egaha farik egahum farinnu kulwan engevi e dekabalun Allah levvi swarugya ekama ko Allah ge niya ei komme gotevias swarugen nirvana kan yoti Allah ma kurin niya kurobba hatayo rahul mahfuduga e dekabalun den Allah furtama heddevi dekabalun tai insanu gatanga me furtama heddevi dekabalun haddawa swarugya levvi furtama labba waragina filawal takin insaniyatan Allah subhanahu wa ta'ala devvi dekabalun swarugya haddawa e dekabalun ge wahakai furtama kamaki insanu haddawa furtama slevvi imtihanaka ei Allah insana kiwen ediwadi gannawa kan ei kantan ei duniyega imtihan kurabu imtihan tangannan komme gote imtihan den shaytana ge revunta shaytana nedenekan mihaka rangalo kotevumaka ei adam alayhis salam eha ufala aram go dekabalunge ulubbamundi swaruge ena sempreta ena huri rahmatum ber kurawava ek swaruge kanwe vadeve ena ekan etanga beruge ena emburamundi ai ena adam alayhis salam ha dekabaluna waswas dati ena beenu bi swaruge neren enange Allah ge amor fulan uradi diwadagen fikam gawana me dekabalun swarugen nikunnan jehenaka emventa Adam alayhis salam Musa ge fana demeduga bahusen hingi eden kontana ukame galon nakai ege kanne komi gote sallallahu nabiyya algon bayan kodde hoti evedan uduga kamabes e uduga mirajara wadagen nevereka Allah nabiyya ekek udun ekek nabi be kunna baddale wadagita ege fana ekama ko e be kalun tibbevi hama fastande fabimuga ekama Allah kuladum wanta adibimuga emiyum fastande fatibikamuga yasama udun ekama e be kaluna baddal kurevu bay be kalun vidala febore udunne Adam alayhis salama Musa ge fana bahsu kurevi da be kalun vidala arwahul alam gayes arwahul alam mana ki furana ge alam ga de be kalun bahus kurevi e bahsu ga me Musa ge fana Adam ge faana dimaya mi dannawani kalege faana ki timanna men swaruken nerubi be kale faana ki kalege faana Allah ge amru fulan urati wada nu gennama timanna men emmen mul insaniyatu oti swaruge kay eggota kun tedettai eron dekabalun ge dari fas kolom yoti dekabalun ge dari fas kolotam yoti komme gote vias
الله إنسان هذا وافيتي يا أيها الناس الله سبحانه وتعالى بيان كرب وافا إواكا تبان الله آدم كفانا كيفانو أبي كبلهم حوا كفانا دي كبلهم كبين تيبا من هدبي من أنا إنا خلقناكم من ذكر هو آية النوم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ميستكون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة تبا من غير كلام جبر وتي تقوى واره كلام جاي من نفسكم تبا من هد يرس كلام كلام جاي الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها دين نفسون معنى كادم فان نفسون نفسوge أبي هدوي معنى كهوا فان آدم فان مي فلوge كاريكولا كنتا هدوي دين آدم فان نفسون هوا فان وسدوي آدم فان أبي كبلون then wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa den de kabalunge farai pulun baawaru firhinunna baawaran huntan Allah fatru wahmat bimmatiga komme gote viase de kabalun soru tibbe vinama de kabalunge darifas kolo ekko vi hiswarugega enta එහෙම එක මූසා ගෆාන දෙන්නේ කඩේ ගෆාන තියාරම සුවරු ගෙන්නරුවි බේකලකි කඩේ ගෆාන Allah අමරු පුලන් වඩති වඩා නුගෙන්නම තිබන්න මම එම්මෙන් තිවි සුවරුගේගය කඩේ ගෆාන Allah ගයි පුලන් හෙද්දෙවි main makhluk kali fanaki ikamu kali fanu miuti kantak kore bingar me swargen neruba gena tiunne den ehidu adam fanu dalwan e musa kali fanaki Allah wah kadekke bas wahi kuravi rasula kali fanaki mai kura kalang bas from mai kuravi rasula kali fanaki kali fanu Allah taurat ba wale vie tauratun kali fanu deke wada gatin heyye tauratu liu bifawani kongira ko furtan swal ko tauratu engi wada ganna ha liu bifawti kongira denne wi makhluqun heddem ko fan sa har kurinne makhluqun heddem ko fan sa har kurinne denne wi tauratu gami ay kali fan kiya vidalwi heyye wa asa adam rabbahu fagawa adam ko fan kali fan ras kan hagen uradi wada gan fi adi mag furdije gurwan ko seben ay gurwan ko tauratu ko se ay Gurwan ke sebeng ya, Adam ke fana ke fana ke reskedang kia, uradi wadagen fi adi mag uradi wadagen fi. Mi ay kiwa vidal, dan mi ay ke. Dan ni timan na hidde omuge fansa sa sahar kuning Allah yoti liu ba fe Taurat. Ema timan na ge macak ki behti malame kurban. Timan na hidde omuge ma kuning Allah liu ba fe kan ke suwarugen en nikon nanjeum. Komme ka suwarugen Allah nervun ei suwaruge yoti giyamed do. Suwaruge yoti giyamed do ස්වර්ගයෙන් එදෙබේ කලුන් ලබ්වවා ස්වර්ගයේ නියමයිතන් එදෙබේ කබලුන් නම් ඔති තසවර කුරයිෆා යති එතන එබේ කලුන් නිරුවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එබේ කලුන් ගේ දාරිෆස් කොල්වසි යති අබිම ෆොනුවා දැන් බිමුගේ යති දැන් අල්ලාහ් ති අංගවා දැන් තිබන් අල්ලාහ් ති බෑ මෙහු ගාත රසූලුන් ෆොනුවා උෂීමේ නසීහ දෙවවා නසීහත් හවාල් කුරවා දැන් ඒ රසූල් බේ කලුන් තබා වෙජ්ජ අලුන් අපරම ස්වර්ගයෙන් ආදේ alung aura ni swarga yang ade wene emma swarga kan ade besmiya kunu ade swarga kan nu ade mike bay kantattange bahuri alun shakku dana bay kantatta ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam miraj arada kinne virega ekali fan Allah swarga dekkevi swarga ga ziyarat kurbi kay fano tantan fini wada kin kay fana ei ekali fan devi mu'jizaten ei wargo da mu'jizate narakaves dekke wada kinne swarga dekke wada kinne ekali gafana bay bekana tayyar kurai fahuri gandawar tabis deke wada genne umaru gafana tayyar kurai fahuri gandawar deke wada genne ranun huri ekali fana hi ful kurabi ekali fana taka Allah hadda afri gandawar ekkama ekali fana e gandawar tere ballawala labbam pegen vede wada ganna man ulmani ko jibril fana vidalwani tiyadi kali fana gandawar no neti kali fana ge ummat umaru gafana gandawar eti wagutu kali fana fam pul fahata jesse den umaru gafana denne wa kali fana gandawar deke wada genne ranun ne huri timaga ifan ulu bime bede wada gannawa etam ballawala kamo kadek fana gandawara vidala wima timan kalifan fahata di wada gati kalifan wa giretti gan timan kalifan engi wada gannawa tamora fana kirti kuravi denna kadek fana machat timan na giretti wana heyye e ekkanta anekkama ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kalifan vede wada gannawa komme gandaware tan deke wada ballawala mattaka vede wada gannawa komme tanakko kalifana i wada gannawa bilal fanu gafiyawla purgadu Bilal gafan gafi alfoga e wad Bilal gafan duniya ga sunnai Bilal gafan unai bimmatiga ta makkaga e kali gafan e da turu nimma wala wafa Bilal gafan genna wafa den nabi Bilal gafan
timan kalege faanu miraja rawata ginne vedega kalege faanu ge fiya wala fulu gaado timan kalege faanu ge kuri fulu matin kombe faara ko sibe timan kalege faanu hippulan eriye kalege faanu timan kalege faanu ge kuri fulu macca kuriyara die kiwenge suwarga timan kalege faanu devada gannawa komme tana kon kalege faanu ge fiya wala fulu gaado timan kalege faanu ge kuri fulu maccan e wada gannawa kon kama ka hurhe dinne Allah nabiyaye timanna dem idalawi kalege faanu ekamuge emme ummidi amale goto kalege faanu kurabani kon kamenge denne wi Allah nabiya timanna wudu kurabba komme faara timanna derakwen namade kurabba derakwen namade kurabwame timanna wudu kura komme faara hadis kurawi amalaki ege sababune kalege faanu timan kalege faanu kuri fulumatin komme faara ko kalege faanu ga fiya wal fulu gaado e kalege faanu ne bimmatiga dem misal kam mihge iplan ara faanu faarega e kalege faanu sitti sorgo de fayno narakan Allah ke nabiya bes dekki babar manzar narakaga mihun azabuli be munda te kam ko bes mi ko dinu wade narakaga ekadege faana Allah dekkewun ei ekadege faana devi mu'jizaten ei Allah kuladum wanta komme kamaka ei fahum waane baawar kandate sama bagutun dekkewun Allah ei kamak kuladum wanta bagutun dakkawale fahum waane baawar kandatta ei ekalaange kuladum wanta ekalaange kamak ngirada kurawwa fi kamak waana ei kamak Allah ei kurawani kun baashe hama ei hindun ei hinde kam vegen daane ema e swargege bay manzar tas dekkewi narakage bayin ahluwarin bes azab libe munda manzar tas dekkewi ekale fan adi emi hunaka azaben nulibe emi hunaka emi hun adi hama bimuge wala deifa wani emi hun e manzar tan Allah ke nabiyya dekkewi Allah nabiyya wati me fahu rasula wati kale fan sharafegge gotuga adi mu'jizatege gotuga besme adi ekale fan e rasul be ekale kawati be ekale fan iman tirikan wara wargoda wanji hene ummatuge uriha kamaka kurimati levve waruge hardana iman kame kalifana hunna wanji hene ehembegen Allah subhanahu wa taala e uriya kame kalifana dekkevi swarge kan narakaya kan adi vesmi hakunu ade adi e adi rasul be kalum na nabi be kalum bas adi be hawastan leifa ei ekamu ganet dalila ki kalifana nan hu afem fuluga Allah dakkawale vita kavvaluge bay manzarta hadis den algono mitanga kiya fawan kanne darsuga sunna algono bayan ko fakavvaloge darsuga hadis algono bayan kurimu ad hadis ke bawe kale fana feni wada gennevi gahegge dohuga ishinde wada gennevi be kale hudu feram ko tumbuli fuluga sudu muskuli be kale adi be kale kariga tibbe kuda kudintake den jibril fana aswal kuravima jibril fana dalwe ibrahim me adi kay fana gare be kuda kudina ke sorbe ga Allah la fawa kuda kudintake den gahangara wada gatma dennevi gahangara wada gennevi ekali fana furta jehi wada feni wada gati gandware war furihama gandware den adi besara wada gannawa engevi adi evura furihama gandware de gotan emme fahun kali fana feni wada gennevi gandwaru adi ma furihama ranum huri ekali fana hi ful kuravi timan kali fana gandwaru kama ekali fana gandwaru kama jibril fana denne mun denne en nune adi kali fana ge maqame matin ihre fennani ekali fana ge maqame wasila ekali fana Allah swargega khasa kuravi maqame wasila algon bange dua agami kiyani ati muhammadan al wasila Allah muhammad fana wasila devande heriye fennani matin ekali fana ge maqame ekali fana fene wada gennevi e bagutu ekali fana jibril fana dennevi jibril timanna ke maqam adi wattaka du kolla washe ehidu jibril fana dennevi adi kale fana ko umur ge bote baaki umur hama wegen ne kale fana e tan deveni mane ki giyamad du hoga e tan kale fana wada gane veni giyamad du snan ni wada enu gane veni ema giyamad du hoga oti fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir ebba ko suwaruga ebba ko naraka denge deme duga wa farege matiga amal tadde faratan evvar wi bayakwane ei arafe mikunu faru e faru matiga tibena di bayako adi enge veskamennuwe adi hama duniyenge da komme bayako edani barzahuge alama e maqama di komme mikos kadat kuranje maqama ge falamen ei e marhala kadat kuranje komme miyakos ei rasul be kala kavyas nabi be kala kavyas e maqam kadat kuranje hene ei Allah liwwa makhluq wacce liwwa nimma wa fawa goin ei e maqam kadat ko faden giyamad do huga yoti e sorugya naraka ad deme suwalaki fatis namada helewuni irwaram 1 minute awe fawutte mi 1 minute terega namadu kuruvidane toye ei iru aramunda wagutu kama wati
den ehen nunnama irwara nimi minute nuata de minute fahunto namaz kurin jehen ade fardu namaz kura kannei algon mennaka e timbagutu mana kura ifai iru hama araba guta iru medu jeheva guta iru osseva gutu ei sunnen namaz kurum mana kura bafoti fardu namaz oti gotan nidi fo ejjano tahadam vejjiya hama hadam wa wagutu nidin heleve wagutu e namadan awaswe gannare ei fardu namaz kan ituru uzur den nonnane ituru uzur nonnane fardu namaz ena kura erge gotta balakan ena nujihene evagutuga edevagutuga eyoti ni defa helevun handaneti handam edevagutuga ena balakan nujihene iruini medugato nuni ossevagutomi nuata aravagutomi ena avaswe ganna jene namadawa ei on enamadu miharu yotiena komme gotevias nidumuga sababun enamadu ediyai faitu efayoti nuata handanetuga sababun emma ena avaswe ganna jihene avange fardu ada kurumattaka emma sunnen namatakan eni manakan aswa sunnen namataka den fardu namadu e ammo halatuga yotiya misaki irumedu jiheva gutu mendu namada nonnane mendu namada mi bange gawani irumedun filima mendu namada mi bange gawani iruham osseva gutaku magru namada nonnane iru osse hindu kole velima magru namadu innane ei ammo halatuga ekamaku mihalatuga mini uzureddima efa e uzuru dimavima e uzuru fila dairan avaswe gannan jehene ena fardu namada evagutu ena balakan nu jehene iru senden timan namada qur'ani to nuata iru aranden timan namada qur'ani to egotaka nenganga fa ena avaswe gannare oti namada handam wa miha avan handam wairan ena madan avaswe gannare ei ena ena maduga wagute adi nidi phone na miha ena hele veran ena madan ena avaswe gannare ei ena ena maduga wagute ade ade neme suwalaki kan hori gotuge wahaka dakkagen maimafai ekama ruli anna kamuga wani nama rangal otaki e wahaka egota mudekkun towe kan hori kame oti mihen kan misalaka bayan koggen kamegga masalegga misalaka maimafai ruli anna kama vejjiya e wahaka mudekkun towe rangal otaki ekan hori go bayan kurun towe kan hori ganga titi hebotaka do safen no ek mihar mihas misala kan hori gemi ruliyanna mihar algon me misala dini kame misala ka bayan kori dini kame bayan mai me fan tibe den herum terikan kuda umuga sababun ruliyanna mi humsti be bay faro dini kan tattawa ka dekkumu misala ka darusak dari fulan nati algon men delulun dekkuno manzar tammi bay mai me fan e buri kuda darinna mana ko fa darusak diu adi bay parentum bay maimbe faenge bahuri darusuga tibba ekudin kamfatuga hifagen e darusungen gossave seba kamfatuga hifagen adi mikamuga natija bahur bay meno Allah dakkawa afa egotta darusan hama ayasuna rangalwa mundiya bay ekudin emi hun mana kuriya darusa diun ekudinna ege sabun ege bay ekudin abatibi mi drawgetere yavwadefa bay ekudin nubavegen gossama emme nubatara javvetti fevati bay hagigatuga mimi honna kurawunu bay kantattawga sababun kamuga sunge kashigen ve ei ekan egota vegen ediyai ei hiyo kamakan mi hom magubandu kurani Allah magwe bandu kurani hagigatuga nubakam boduwegen wa kamen ei bay mi hon kala alu mikota fortama darusta ferigen ayruga mi kama bara inkar kor ginami mujtama wara ginami hon inkar kuramun dia kantattammi eruga bay mi hon darin ekahare tantana dianu di fatta ekama kwe nubakan datta urave tantana saga music show taka film show taka ekala tantana timan manre nokure ekama mi darustakan aw mi mana kurani hagigatuga mi onna kannege mi tantana gosgan ekudinna faada take wane kame ekudinga akhlaq urangal wane kame ekudinna etantana diyama ekudinna egigen daana ma fenga haggu taka huriyacce e gotta bay mi hon abtibe etantana diyama ruliyanna bay mi hon egotan e mi hon misalaka e dini kamen wata hew kamen rangal wa ke dakkagen emi hun ruliyanna kamuga wa nama e wa hakatanu dakka hurumen nei emi hun geruliyatta kae yar emi hun geruliyavura hew kantan iswane hew kantan iswegen dane emi hun geruliyavura yar emi hunna ihsan teriwan Allah angawafoti emi hun ge zariya kujja duniyage wujudan asmani ekamattaka emi hun burataken ufula fori dariyattaka ei emi hun adi jahilu kamuga tibi kamuga yes jahil kamuga tibi kamuga yes dari fulat taka hissi goton nuata komme gote yes duniyawi goton kamuga yes
emihun dariyataka yoti waragina kantattake koffa mamma miha yoti dari fulu bandugo ufulafa nuwa mahanu adwas dari fula buddhi yoti waragina kantattang dari fultaka koffa ekamattaka emihun nadima kudamis bahves nugunang angga yoti emihun muskuli wadwa huga den miga hunnan den bay kantatta visnan jihe bay kantatta ei muskuli wima mamma bappa muskuli wima den komme kotiva zuang iruge hunna halete genunta hunna sikundi avves badalwannane bay faro anga dawuma bay far moya waaka dekkuma hamanu jihe waaka dekkuma ketteri kan kudawuma mibawatuge kale darin ruliyanna kaada waragina kantattawwane adi bay faro arzalul umra hamange demi ngossi kamuga vejjiya kuda kujja kavure kudin kanta bodwane kuda kujja kavure kanta bodwane erungu yoti darifula bodo imtihanen ase yoti meharo darifulu kuda irusore edemi hunge bala bodo kuri komme gote vias ekamattaka edemi duwa eskodden yoti qur'anu angawa rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira e duwa kurang angawa yoti kuda irusore edemi hunta e bala bodo kuri komme gote vias mer kuda iru darifulu kuda iru e hituga innane kulunu e imtihanen noiki e tobi kamen ei ekujja la yiruga wara lobi nane hituga ewagutu ekujja komme kame kuriyakas ekujja ama lobin ekujja mega fittale vene ruliyen nane ei ewagutu ei tobi kama kawati den misale kami tanga swalo fedeni e mammaya bappaya kujja kudairuga komme gote vyase kujja kurai vyas kame ka ruliyas ken e chigo wa kujja tala kantattakkon nahada den misaka bay miwadi kantakkuri kamuga vyas am usula kiyennunta am usula kiyama kujja de ke am kon e kulunu allah labba fe wani e kuluna taka e kujja en oga teriwane kujja de ke wala lobi wane e kujja kurave adi kurange kurakasnuwane ruli vestanane dek e halatange bade mamma pa muskuli wima komme gote vyasekkala darifuluga hituga e mamma bappa e darifulu kudairu mamma bappa hituga darifula dettege e shurutake e darifuluga hitakunu hore kive ei komme gote vyase demi hun ati bodo singa demi hun ei demi boda e dakkani misal ka kaya puppuluma nepi yasangen guluma kantattamani atun kande midiyani kande erwas miwagoto kibai far boda dakka kantakkure ewagutuga e kudakujja e kudairuga e kujjaya mammaya bappaya edin lobi aluganu ben denjiyeni gadakamu ei ewagutu yanan imtihane tobi kamen no ei ki tobi kamen no ei ewagutu ejeni imtihane allah gadotun an imtihanen ei demi muskuli vidwaga denjiyeni ketteri kama akademana kurimati danjiyeni edemi hunga sikundi ewagni univefa ewagutu kudakujja kavure kudinga undagu bodwane ewagutuga ekam ei imtihane ge gotun e darifulan e ai hagiyatuga ema e darifulu ekamuga macca ketteri wanjiyene kamuga mi devva for irshata ekamako anekkolwe seba komme mi yakos dua kura reole fami ekamuga vejjiya e arzalul umra hama allah for konnu devvato e dua e ben angawa allahumma inni a'udhu bika an uradda ila arzalil umr e allah mi ala iba allah gadartun rakkater kamang edeme mi ala arzalul umra hama formu e umrah me forno kotte bad be kurin ginda washe e kivegen ehem miwani e gotta dua kuranga wamati e umrah me diyama kada dari kamu gavias e ha iman teriyenno adi amudum mihara dari kamu gavias kada hitan nafret teri kam wanna sawa kimi kuda kujjennu tai kuda kujjennu hitan oga teri kamalu ibba wanna kagada kamako kuda kujjen tobi gotum wanna kan e kuda kujjennu edemena ki bodu singa demiyo emiho endumachalli luma endumati hadikoluma kotrite hadikoluma den kiya echen imna nuisnuma boda dekkuma mibawatuge bawar kantatta ekkada hitan nafretter kange babade darikamu gaviyas eti ek kudairu enna usul eti gennan jehna algon man gadakamu kurin bes bayan kurun fada e imtihanenge eti gennan jehna e darifulu hagigatuga dimberi rangalo takwa verdari ekamuga vejja etikata kamu imtihan ekamuga balafa etikata kamu gennan jehna adi hitan nafretter kame badej kamuga wana hitan arwa mi bappa ya mamma ya mi demi onaki timanna wes kudairu hama mi gurbani taddin demi unne emma timanna wes mi halatuga edemi unaditere kantak qur'ana me timanna e wakuto imtihan ena kurimati wegenda ekamuga macchena ketteri ajru imtihan bodu wegenda ajru imtihan bodu wegenda
mami mikantang oggotaki demme swalaki wonutu kiyaero imam mihage komme huttumaka mawmumun amin eba kiye pitoye mikan kurenje gotaki alugonde nokiyeme imam mihage komme huttumaka amin ei amin kiyen je tantan alugonda ingetiye enamas gina mawmumun imam mihage komme huttumaka amin eba kiye mi rangal utettoy ada miharden algonmen kuringas dannaun diawa kengei algonmen helum terikantan kulakkuda algonmen den amukun amalu takkuramo midani den mi hun kurati duggota egotak kuramo midani hagikaten ega bale nula algonmen misalaka namaduge duwa takaichi kiya munde midani hiddas kollagen ega mana ifharus balala fegina mi hunnu hure ifhar namas balala rangalota timan nammi kurave duwa ekanakka timan naga nafs timan nakura badu duwa ebba ne karangalu he duwa ebba mi kurani timan egota bes balanu la mi hunna ginai egota bes balanu la mi hun ginai ama ekkala mi hun kollate haraka kolla mi hun bes bara gina ama ikan ye evese chenu kiya bes ama egota karna ma da mi hun bes bo gina kollam bidani majita koddene duaen ha hisab bes ngeni kinu egota da mi hun ginai mujtama helum terikan kuda helum terikan bara kuda egota helum teriwan haigatu ge misala gunotu eba ove vituriga gunotu eba inde vituriga kiyen je gunotu eba inde ma vituriga gunota mokon algono mi kiyani den misala ka kamejje hejjiya gunotu nazila bes namata hoge ba kiye duriya namadegga den gunotu nazila bes miharwe ministry ga faratun e deni egota bain halit tawa kiyan ega manawes inde liefa manawes liefa innani e hayatu ga mana liefa minnani egota manawes balala detin faraku mi kiyani rangalo eccetto egota balala den anekka miskitu ko behetti fe ba hure duwa egota dife honna duwa ta komme namadu kura komme beefulak sama etiga mana balanu ei muhimmu kamen erun e magam takan amin kiyan egeni as hagiyatu furihama e allah ge hadurata duwa denne mon amin e lafzu mi burani e ijaba ko devwan deve qabul kurawan deve e lafzu mi bunani qabul kurawan deve aigatu gami duwa ekatta innani amin allah gado kabakan e denne wumun dannawa fa demmi bunani ijaba ko devwan deve qabul kurawan deve e gotam mi bunani misalnya dua kan nuwa ibarat misalnya kima ijaba ko devande gabul kurwa fande e dimalen nuwa nata eraka hayigatu aslu hayigata kiyai den egota danna miha egota benu kurimarangalwane den nu danna mi hun den e mi hunna me duwa ki ke bunane mi das kure egota ngal gona nabbune ven das kolle farde farramas kiya ege mana balada egota mihar vituriya gunotu ge seba hure egota duwa ge kalimataka duwanu kalimata allah ge taarifuga algon men nakkiye kiye kalimata ve seba hure emma e kalimata kan algon men amin ko men kiya kan diana den oti misal kan namad batil wana to amin gota kiyannu jihetanaka kima batilen nuwane sabaki namadum beru kalimen nu ei kiye namadum beru kalimen nu ei kiye mihan namadu ge terega aamukon algon me waaga dakka mi ule usulun waake dakka fiya namadu batilwana aamukon mi dakka ule waake dakka fiya ekama ko namadu ge terega beenun kurave zikru gotum beenun kurave lafze bunagen namadu batile nuwane eyege dalil to se bawri du'a ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam fay proga sabe kanu namadu kuravan mi tibban ko be kala kimisen eluni ma e be kala ko حمد كري الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ديغو عبارات يعني حمد ديغو عبارات الصحابه ekala bakkalin balahatan tiba ayyese bejassa kali eti kurani kureke namadu gati migotang ishare kurave be kalunge ba ishare kurave na kali coaching eti kiyani namadu ganu kiyare eti ishare be sabura atuk ayyejassa wa den namadu kon avadiya wada gatima rasulullah sallallahu alaihi wasallam denne eveni kalimatake demme namaduge evi dalavi kaako denne sahabi denne timanne denne vi timan kade fan deke wadagen fime e kalima hippawagen maccan ara wadaga tumuga haiddiha etam malaike be kalunne fakhruweri wadagen ulmaniko maneki namad baati den nuwe yakunne masale nuwe ekivegen ei zikruge kalimataka waati ve namadum beruga am wahakage terega beenun kurave bastake no ei kiye allah kurave zikruge lafze namaduge terega kiyma kun namadu batil nuane amin vesei hama ifade lafze zikruge terega himene lafzen ei amin kiyagen
namaad batil nuane yadi duanu kalima ekkamu gaviyas ade ade demme suwalaki kurefawa heyo amalta batil kolla kameggi gotuga himene kameki asuru namadu elumaki asuru namadu elum fiyawa den itura honkantattagettoye wani miha kurefawa heyo amalta batil kolla kantattagi gotuga ade heyo amalta batil kura emme bodo amale gotu wena shirkuga amalu koffi kamu gawanama shirkuga amale geteriya miha kuwa dejje kamu gawanama ena koffawa horiha heyo amalta hisabun batil wiye kitu Qur'an ko soti wahaka sorry ko bayan karo wa Allah subhanahu wa ta'ala emme main nabiyya mukhatab karo wa sadi nabiyyu be kalun nang ishare karo wa sallallahu alaihi wa wahi karo wa fati Allah nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhatab karo wa Allah karo la in ashrakta la yahbatanna amaluk kaleg fanu sallallahu shari'u karo wa kam gawanama kaleg fanu huriha hi amal batil biye adi nabi be kalun ishare karo wa الله وحي كرافا فيني لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إبيكلون بس الله شريكم فيكم قوانما إبيكلون كرافا فريه عملت بس باطل قاعدا وقت إغوتا الله سبحانه وتعالى تبين كرافا ما شيرك عملكي عملت باطل وكمن هم يفداي سورج ونم منا قرآن وتسورج محروم قرآن من عمل فسي هم هي عمل باطل قرآن كان تتنعي مثلا كبروا إركان mihage ita kiburu erikan wadejje kam gawanama enage hiyamartas baatlu mundane e kiburu erikan zarrege minbaro itu gawami ha sorgon wannan kan oti bayan kodde la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr emihege itu zarrege minbaro boda erikan wami ha kiburu erikan wami ha sorge kan wannan sorgen wannan ki hiyamartan netimata hiyamartan netima sorgen wannan ema hiyamartan e baatlu kurani ama efaden hasada verikan حسد كما بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآني إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب تبا من حسد كما ركعت الواه يعني حسد كما كي أي ميهاج هي عمل تكالا كما كي أي ألفان دار كالا فدا هما يفدان دباودون أمي أقصر قنونا كما يقول لا يدخل الجنة قطات غيبة بناميها نونا كم قلت سوارو هما يقطع دبودوا ميها شنو نانه واقعي مي كالا كان تتنگ هري ميها هيو عمل تكا فوشو ورا كان تتنگ نان هي عمل تنگ كسبابو مدمدم دانه هوليوام هم فدان بيدو وري باور عمل تبسي كتنگ بهوري ميها هيو عمل تن اونيوا مندانه e kantata hotara miha wadejje kam gawanama ema ekantang algon men dene kan najjena igatuwa algon men kurami hiya amal tangeti sabitwe bev wattaka algon men adi ituru hen amal tas kuranje amai kan hiya amal tak kurma kunnu fude e amal tangadi sabit kurmattaka ituru hen kan tak es kurang wajiye ege terega midenne vikant dene gane ekantata kun salama ibun ei mi hiya kan tang algon men ge hiya kamuge fatuga sabit kurmattaka algon men kuranje kan tatang unnani emma hamai fadan asurna mada behe gotum wese kay fane gotan hadis kurawa fe yoti asurna mada wala fe miha enage huriya hiya maltake batil wegen dane emma efada kan tatang algon men rakka terwa jehena igatuga ei amalta batil pura kan tatang ei algon men balan jehege misal gawai de algon men balale dane par waragina hadis tange bahure emiya ko amale kurima swarugen mahrum wegenda swaruge emiya kamana wegenda swarugen wannane ema e amal tangal gono bisna jene swaruge en wannani kiwegen he amal netima he amal en tuni kiwegen e kuri amal go sabung ti amal tabati ema ekant tangal gono bisna je ege bawro hadis tabse bahuriya asfa miheni kame kurami ha swaruge kan wannane miheni kame kurami ha swaruge go wasse sena kan libene mikale bawro dalil ta hadis tange bahuri ema al gono ekant takal bisna jene ekant takki he gatuge he amal taka fushwara kan takkan e gotun e khala kan tatta algon men dene ganna jiyana dene ganna ekam salama bama sai ko ad yad deme swalaki waki kamaka du'a kurumuge kurin man Allah taka sodagate kollu mafahu du'a kurumaki mi rangala utettoye ade Allah ge hadrata kamakan ge denne go kurin hew kamen iskulawun ei waram muhimmu kamen ei du'a ijaba kurawman ummidu kurave kamen ge Allah ga hadrata kamaka denne mo kurin hew kamen iskulawun ei sodagate vias dera ko namade kuriyas
miyakan hiyo nasihat din kamu gavias migota hiyo kame iskulaw waki kamennu ama igota sodagai mi algon menama sabitu akan tami Allah nabiya ekalifan istisqaya nikuma wada gannawa iruga ekalifan wada gannawani sodagai kurabam sodagai kurabam mi warabbodu kamakan edi wada gannawa mi wani Allah ga hadaratu ware wesso mi yoti mi haru hai hanafas befam yoti ware no hubga sababon nadutangir halakwani nam sufita marwani mi hum fenajhi mitibe halakwa mundani ekalifan enikuma wada gannawani warabbodu edume Allah ga hadaratu edi wada gatuma එහෙන් කමොන් එකලිෆාන බාරවල බාෆවනි තියබා මිහුන් එනමාද නිකුන්නයිරව සොදගාය කුරමුන් නිකුන්නාරේ අදි නිකමෙතිකම් ෆාල කුරා හාලුග නිකුන්නාරේ බාහිදු මෙල්ලා ආහිදු එවගතුක ෆඛරුවරිවා කහලා හිත බොඩාවරිකම් වන්න කහලා මා බොඩ උෆාවරිකම් වන්න කහලා හේරාමෙන් නුලාරේ බාහිදු මෙල්ලාගෙන් නිකුන්නාරේ එම කොම්මක මහමයි ෆදාන් අල්ලාහ්ගේ හදරත තවබා මට්ටකා නුවත ඉස්තිග්ෆාර් කුර මට්ටකා ෆාෆු සමගේ දෙන්න මට්ටකා ekalifaanoti baarwala waafeder ko namaade kura kofa dendannaare Allah gadorata emma ei ijaba kurum ummid kurave kamenge ikutak kantak kurima emma sodaga ei adi ma muhimmu kave sodaga ei sodaga tuge ti adi sirrun ekan kurun adi ma muhimmu ei Allah misalaka mi kamakan edem mi ulani faharigga ekam mahrum befa ena huradana Allah kofae otima ves kofae ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurba fani sadaqatu sirri tutufi ghadabar rabb sadaqatu sirrun kurave sadaqatu ki rabbuge kofa niwala kameke rabbuge kofa niwala kameke ei bay faharu Allah subhanahu wa taala e bay hevun mistakum mahrum kurava ena kofawa nuba amalege sababun ekamuga macca kofa is kurava ema e Allah ge kofa filagen bade niwigen bade egota sadaqa kurima ema erun den Allah alaga kiben ufay wode gannawa ala ede edun furihama koddivun hama ekashiyen vega ekkambodu ade hadi demme suwalaki rashigge rayitunge laariya hawaluwe misalaka rayitunge namuga hinga wiafariye nota teofihare faltane e laariya khiyanetteri wewuma fahuga aimmati dative e laari dekkene gote medako nete adi miharu kensaru baliga emme norakka stageuga waniko dem mikamuga amal qurani kihina kuntoe rayitun kibay mikamuga maafa edeni toe mi haggu ada qurani kihina kuntoe mi masala kurin kota wadda hawati rashuge mi gina mi hunna wes mikan eba engi ade me rashuge rayitun kenge kamuga vijja ena rayitun kibe maafan ede rayitunga kiben maafan ede ena timen enage halatu ena bayan koddi enage halatu bayan koddi ikarigen ve eha ikhlas teri gotuga ena ekan koffi kamuga vejje ena maafu libu rayituna den negi ojje kamuga vejjiya den ginetto hadanji eni den misake ena kan wes engi wegunu ada devves misale gina faram yonnani egota wakkan kurami hun wakkan koffe bahure ena kabes nege wakkan kurami kiha ada dagakkame ඒ හිසාබක් ගොස්කෙන් තවබාවන් තවබා වෙවෙන තවබා යකුනේ මස්සෙන් ගුරහෙන්නේ තවබා වෙවෙන දැන් එන එකන් කුරාන් කොම්මෙ කොතෙබස් මිහෙක්ගේ හග්ගෝ ඒ මිහෙක්ගේ හග්ගෝ අදා කුරන් ජෙහෙ හග්ගෝ අදා කුරන් ජෙහෙ නේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා වනි තියබා මිහුම් මියදු මිහකාමෙ දේතරේගා කමෙන් හිඟා ෆොවිජ්ජියා එකම් මියදු ෆූබද්දාර මානකි එක් ගොතකි මාෆන් එතුමේ නා කිමෙ මාෆෝදුමේ මරුංග කුරින් අනෙක් ගොතකි හග්ගෝ එන දී එකන් خلاص කුරුමේ ei dinaare dirhamen nuwaduwas awmuge kurinne eduhake mihegge haggu ada kuraka ebbes mihegge ataku dinaare dirham faasa no hunane eduhuga ena majbur wege danina koffori hi amaluta mistakunnadde eduhake miha ena koffawa he amale enage mammayaka dariyaka bafayaka enage abi miha ebbes mihaka dekat tayyar kanno hunane hi amalu mige miedu salam ibani come gote swaruge libunas libeni mige miedu narkai salam veveni ves mige miedu emma ibves miha kone kaaka edoge enage hewa malunge chemmin barde ka tayyar kannu nane kam lazim man majbur wegen dane enage hewa malu takun e ba furi hama kurun edoga enage evaran hewa mal nekkam gawanama e haggu liben jihe miyumge faafatan enage bolan annane asena dane narkai komme gote vias ekan oti egota hema duniyege khalas kuran angawa foti marumuge kuriga dem misala kena atuga neti
eggote bes dakkana dena beenum be ba islahuwa beenum be ena atakunai dekke kan ebar ena aimmati hadati den eggotaki ena emihunna faafa fussa mangadi abadu bes dannawa hurena emihunna e haggu denji emihunna abadu bes faafa fussa mangadi dannawa hure egotan angawa foti den ena yang ekamuge haggu ada kurawijje kama enan hiwijje maddan den ena hama faafa fussa mangadi dennamuga demihunna angawa foti eidin faharek Allah subhanahu wa ta'ala ekam fussaba devun ekashiyem komme gotes mihunge haggu ay Allahge haggu kam yak aragen fojje kam gawana ma giyame do se kalange irada kore mihke ekam fussaba devwane ekam ko mihke haggen Allah fussaba no devwane ekam marhu koren khalas no wejji aka ema e kanta e oti egota ena den ena fa fussama ngadi dannawa e denne muga ena demi hurena ya dikkene goten nikkam go wejjiya den anek gota kiyena Allah dannawa fa tanos kam devware timanna haggu ada kurumattaka timanna atakunete mihara ko haggu ada kuraweka timanna immati dativima timanna beenume ekam khalaswa timanna beenume tawbawa gotan ikhlas ter kama ko Allah dannawa ekashigin be Allah magen ena tanawas koddevun ena ekam salame ban emma e degotun kure goten oti ena egotaki mihunna den fa fussama denne mugena demi hurun anek gotaki gotan Allah dannawa ena yang ifadamage dakkawato ade deme swalaki warifa wa dimafiri eto darifulu mamme kaariga hunna halatuga darifulu goyagen tantana da diun ekam bappe manakuru wen toye bappage hudda hoden jehena toye adi bappa e tanaka e darifulu gendam beenu nuwakama waanama mamme e darifulu etanaka gende vidana toye ade mehar bappenge haggu bappage baar darifulu maccan hingane komme gote vias ei bappa baladuweriya ki kujjaage bappage baaru hingani mamme burama boda etagguna ek bappage baaru darifulu maccan hingane ei bappa misaleka maslahatu hurigo ikkamuga mifenu niye gottantana darifulu gendiya ma darifulu akhula gosuma darifulage asauta koffane kamuge gota hiyojje kamugo je bappenge ben haggo kam mana kurumuge adi hama ifadai bappe mammen engi dane ko darifulu tanaka gennyati manne karin huddana ka ashi bappe men ikhtiyaren e darifulu ge macca ema ekan egota amugotegga aslo ekan tattadden balanji hene maslahata mane ki egota mamma darifulu go wagen gota minimum kama uga ena beenum watanaka gengos enak maccan uriya bare inima darifulang ege sababun ba asauta he kofana kamuga biru idejjiya bappe kan balanji hene dem misala kan ekan gina faharang e bahure bae anek kula besa ei salaka demion asti be ruling demion warima demion deke demion mitim ruliyasa timu sa misala kan mamma kari ga dari fuluri mamma misala kan bappa kan dekkumattaka misala kan bae faharu kale bae kan tangi ba hinga ekam ekan tangi nan jehani dini usulu ga darunga kan tangi nan jehani e darifulanga gotan asare koffane kam bappa misal ka hiwa kam go vejjiya bappa fiyawla alani ehnu kom go tes mamma kari ga darifulo eri mamma darifulaga gina boratange ufulani emma kamakanula kom hemmana le qur'an kamenne kamakanula manale qur'an kenne hama misal ka kandek kumattaka e gotakan ekan qur'an kenne erun dem mamma ka das gatas na ruli e ruli demihun dekanna ruli ege asar emme bodak Qur'an e darifulang ege asar bodak Qur'an ema e darifulu wes nangalu dari ekkamuga hedumattaka demihum wes ekama masai kuna jehana ama demihum wes loluga fini kanta e darifulu rangalu dari ekkamuga akhula rangalu salihu la fa dari ekkamuga wejja demihum nabes libe loluga fini kamen e warabbodo ema e demihum wes ekkan ego tabbala age kanta ego Qur'an dini usulu ge dashu ade deme suwalaki umra da bayet divihin alkomuge kankama wure bodan uleni photo negumuga ya tiktok kulumuga ya ekiki ehenihen kankamuga kama wative mi hinniye rangalu mihaku mikan qur'ane goikkamak kan algonaka nuisne mikamuga sheikh dekilawa gotaki kubato adami har dem mi zaman metin taragieva camera e bove da kumbetanako
kamera ay bawa da komputer ko egen nuba nati jata fahane bad vers mi ku naga faan photo naga mi ka phone wa faan ekhala halen tammi harmi fennani algon menna den ege sabun nuba ba awre tan nati jata algon mer fennani engama ifadain alokam daaro se komme mi kos den dekkun terikam wala fasem badegen da kan tatten onnani den ena ge flo kare diakan angala photo selfie nagala ba nagala naga rahmat teriya ngo phone wala mir ge flo kare ge mi har maqam ibrahim kare ge mi har miri hijr ismail kare ge tibanna mi har migen dekkun terikam ge bawara poda faala ve ekikkuran ena phone wan alokame kemi den e chita naga gota phone ima dekkun terikam nu kon kam den visnete ඉතුරුච්ච විශ්නේත ඒවා ඒගොත්තන් එනා දැන් බයෙන් මේ හොන් අදි ඒක ෆොටෝ ත ගෙනසෙව බහට්ට එම්මෙන්න ෆෙන්න ගොත ෆුරේ මල්ලා ෆසෙව උරේ බහට්ට ඒ කාලතන් තන ziyaare කොෆා දැන් ඒ කාලකන්ත තේ ගොත කුරීමා ඉඛලාස් තරික අමලෝ ගෙල්ලිගෙන දැන් ඉඛලාස් තරික ගෙල්ලි දෙදින් යමනේ අල්ලාහ් කබුලන් කුරබාන ඒ දිය යේසාම අල්ලාහ් දු කොල්ලබාන හිසාම අමල දැන් උම්රා යමින් බොඩු ලාර්තකෙන් හරතු කොෆා මිදානි කොස්සදෙන් හුස්සතා අන්න ජහුගේ කියා බොඩු අබාජ්‍ය වෙකම හයිගතු අබාජ්‍ය වෙකම කි කරමි උම්රා දනි බොඩු සවාබ හොද මට්ටකාත බොඩු සවාබ ඉෆහර ලිබිගතු මට්ටකා උම්රායන් හජ්ජ මිදනි දෙන් එතනක් කොස් එෆද කන්දත්තක් කොම් මෙසාරකන් ඒකතර දෙක්කුන් තෙරිකන් හිතවද අමලු බාතිල් කොල්ලීමා දෙන් කුබා ඒගේ බේනුම ඒගේ බස් ෆාදාන කවවලකුනේ ගියාමද ඔබ ෆෙන්නා කන්නේ එනාගේ එෆද බස් කම kurikamkan hiyokam fatakan arafenne kiha bodo abajjer kamani ebor bodo abajjer kaman nonnanata ena eta fasan haradu kon eta burayn ufulagin amale kofi ekama ko hiyo amale fatakun ne fenna kan nonnan no hiyo amale getera dekkun ter kamade ji Allah ti bayan ko deba qudusi hadisegga man amila amalan ashraka ma ya ghairi taraktuhu wa shirkahu hiyo malekun eha malukati man Allah eko hem faratin na baabri kofi man ki dekkun terkun ena gi tawadajiya taraktuhu wa shirkahu ena bes ena ge amalu ismi Allah du qalla wa ashi ena bes tana Allah rahmatun ena sediyi ena ge amalu isdi qabulan no ya Allah hadarata ema ifada kan tat wadigen ga dan kan emuge ihtimal eboin ifada kan tat ko takurima dem misalaka ena ge handanattaka ena selfie naga misalaka geflu kෑරෙන් එන ආදෙවුණු කන්දෙන් එන අතුගේ බහට්ට එමෙන දෙක්කුවන් නැති එකමක එහෙන්නන් නුගින පාර දක්කෑලේ මෂූර් වෙලේ මේ තියෙනවා තවන geflක් දියකම් ගෙහකි එන්න ඒ බේකාර කම මෙහර එන එකන් කුරීම එන අල්ලාහ් එන දිතර කමෙන් එයි ඉතුරු බයක කික්කරන් දක්කම් කොම් ෆාදා කුරානි ඉතුරු බයක දක්කෑගෙන ඉතුරු වානි කෙනු සවාවෙන් එන ඉතුරු බයක දක්කෑගෙන වියා වානි ගෙල්ලුම දෙක්කුන් තෙල්කම වෙජ්ජි අයෝති අමල ගොස්සා කියා බඩු ගෙල්ලුම ගෙවියන ahimima ifada kan tatta kun algon men astuai gatu ka durun e me kashiyan wa goi e getera dekkun terikam wanu ge ihtimal wa rabbodu dekkun terikam wadijja amal barbad wegen ediye ada mere program himmala wa gutu kare wanna tiuden mere fahu swal alon kollani miswal gamati ge terega hile anhinu getere wadda වියානුද අමල් එබ්බඩ බෆා බේබෙමෙන් හුරාකන් එගේ හාලුගාවස් කොක්කොයිගේ හයිසියතුන් එකන්තන් හුට්ටුවෙන ගොතේ නෙන් හාලතුගා මේ කොක්කො වානතෝයේ දයුසක දයුසුන්ගේ තරේ හිමෙනතෝය අද මිහාරෝ ඒ දයුසුන්ගේ තරේක මිහිනෙන්නේ බාරු ලිබිගෙම්වා මීහුන් ඒ බාරු ලිබිගෙම්වා මේක මනා කර්මගේ බාරු ලිබිගෙම්වා හාලුගා ඒකම් මනානු කොත්තිබේ ෆිරිහිනු දයුස් tayyuse firihinu den anghina yang ena ke nonnan tabaren e komme gote bes anghina kan ena baren ena den hitunge kaman nur hoyen komme gote bes den misale ka faharege ke macap qiyas pro vidan ge baren ga anghina hur dan fahareg saka mamma ge baru ingana war boda doge ge terega yar misaka mamma ekama ruhi gen hurejja mamma ge macap qiyas ko fa mamma wadi dan tayyuse ge terega ti ta bayan ko fatin misaka geeterege firihin kudin hiliyan hinu battagen hanno geeterege firihin kudin hiliyan mane kiye tanga baki anghen kudin e gata firihin wanu men no mige fahish kantat demmige eti wara fulai wana geeterege fahish kantat hinga mundar ekamar ruhigen inna miha mane ki geeterege bode geeterege enage bar hinga mihe gotar ruhigen inna kamuga vichya ena e macca qiyas kun anna ne dayusum geetere wanna ne ena
yang hina bias firi hina bias wannane ege tanu ege barena mana kurmuge baru dibigem wamiya mana kurmuge baru dibigem wamiya ko mana no kon e kamaru higen idejje kamuga wana ma ena wannan tajusunge terang hina kamuga bias adi firi hina kamuga bias ade मेरे प्रोग्राम निमाल आवागो तुम्हें हारमोनी जिहिफा और गिना तफात सवाल तक मेरे शेख जवाब रुए दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुन मन की में है बस है बस कबूल कुरा या गोतन अमल कुरा पैकम गालेबुं अदी दीनु के मालूमात होदमा अदी अलगुन मन दीनु का मी ओलुं अरा मस्सता का बेगोतन अबदु सिल्मु गा हलुरिंदा सवाल को एकं कमुगे जवाब होदमा मसिक्के को या गोतन अमल कुरा पैकम गा अलगुन मन देबुं وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.